بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على من اسمه في السماء أحمد ومن اسمه في الأرض محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، alaina tamalabita pengurusuna Masjid Rahmatul Umaim beserta Bapak Imam dan petugas syara, ibu-ibu majelis talim, hadirin hadirat yang kesemuanya insyaallah nama saya manangi pun Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada ipahangi madecing makada ia waniwe merupakan wani kami nama barakah, wani Jumat, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyami yaumul Jumat. Sikas-sikasinna sikanjak-kanjakna asidewi assuri sisina puangi indari tu asso Jumat. Sininna aga na pancajetu pung Allah Ta'ala angka mana punggawana, angka manang arunna, angka mana pimpinanna, angka mana presidenna. Na yoro punggawana assoe inaritu sayyidul ayami yaumul Jum'ah, inaritu asso Jum'ah. Dari makon naritu alabanga paharna punna ritu pung Allah Subhanahu wa Ta'ala risesena atanna yang kesi mata maka siwia madarari lori pung Allah Ta'ala riwani Jumat. Pada-padana pengejat tailalana ya kesempatannya dilaksanakan setiap malam Jumat mamagi-magi insyaallah angkaki atau pada mananunga papoler itu pamasena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenapa ni sedikit kami sampaikan tentang dalil pembacaan surah Yasin pada malam Jumat. Angka dua dalile ya purau baca rilalana siddi Mukhtarul Ahadis tentang fadilah membaca surah Yasin. Saliwanna membaca ki suratul Kahfi. Kan yoro suratul Kahfi kan manassa. Cuma yemeru nagare-gare tawe. Nakapesa-kapesa te makada tunga moga waddi moga to baca Yasin wani Jumat. Bahkan angka si di kampung Malawi serena soko siwa. Ya kuani Jumat inatyangi te baca surah Yasin. Magai angka masih tahu nalah. Itaw na rekongka na kampung na mati. Maka dewi nabita man qara suratul Yasin fi lailatin asbahan maghfuran lah. Nigi to baca Yasin wani riwattu waniwe yero italla wani wattu mangaribi mak dekengi sampai masuknya solat subuh. Jadi mani meluki mak baca Yasin pura mangaribi, yarega pura Isya, yarega meluki matinro, yang penting pada malam hari kita membaca surah Yasin. Asbahan maghfurullah. Na wareki pung Allah Ta'ala pamasena inaritu nak dampangi atas salat pung Allah Ta'ala. Jadi surah Yasin itu bisa menjadi penggugur kesalahan dosa kita. Jadi waddi mancaji pallolo dosa tu. Angka to makada menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam lilan hadisanna man qara suratul Yasin faka'annama qara'a Qur'ana kullahu. Nigi to baca surah Yasin weka cicang
Faka'annama qara'a Qur'ana kullahu pade nareko na patamma kurangi 30 geso. Na yetu akurangi ka 30 juzu. Na yori sana kurangi ya kumilo yali sana angke ku suratu Yasin. Ya kumilo yala intisarina suratu Yasin angke ku suratul Fatihah. Ya kumilo yala isana suratul Fatihah intisarina suratul Fatihah angke ku bismillahirrahmanirrahim. Ya ku yali sana bismillahirrahmanirrahim angke ku rekada Allah. Ya ku yali sana rekada Allah hakikinna Allah angke makada huwa. Ya ku yali hakikinna huwa angke makada yenero napasat tay di rupa tahu. Jadi nafasnya orang beriman itu adalah Al-Quranul Karim. Magi ne wani Juma'i nasaba yer wani Juma'i yale kesempatan di sisi salenge yale barakat na wani Juma'i magi na palicu-licunya palana baca Qur'an. Jadi itu kan ketentuan maka wani Juma'i pide setiap malam kita membaca surah Yasin lebih afdal lagi. Lebih baik lagi. Masoro malabbi na reko ibaca wani Juma'i mak barakat malicu-licunya palana apalagi tu mak berejama mega kisi bawah. Inilah pentingnya kita memahami agama Bapak Ibu sekalian. Ayehe agagewehe citungan daidena parallu ki upala bangang eu pangajari ki ya. Ipa silele mi pak disengengnya. Apa yetu ide megangi pak disengat tanaya. Tapi engkau hade saya wang kalinga latu makukoe wang katani masa yero. Maka dia nabita na yetu to punne pak disengeng adena kamalakangi mariole callari pungala tala srimunri na iya to masompo berhalai. Itu bahaya nanti pak komega pak disengan adena kamalakan. Aja itu mau tahu maka dapat jadi nama pengajiannya. Aja deh. Letoi yero betongan na ipahang maka da anu salah ye tapi isaparang lala pekko carna wat dicoco ayor masalah. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nigi nakilori pung Allah Ta'ala madeceng yufaqihu fiddin. Na orengi pung Allah Ta'ala apa hangang agama. Bukan orang yang banyak ilmunya tapi napahang maka tujuan atau mengaji serekam mangi as-sosoki mak bicara si bapung Allah Ta'ala. Kama kana nabita man arada ayatakallama Allah falyaqra'ul Qur'an. Nigi tu mak bimelo mak bicara langsung si bapung Allah Ta'ala suruh lalu mengaji. Itu kanjana reko angka pangaji lana imasigi ayar ke keluarga ta mati lulu mengaji itu seakan-akan dia berbicara berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rumah biasa perlu iparisa leta atau mutakin ki hadir uperingarangi ki. Si boleh-boleh ta ilana tasisui angaji ki. Talampa-lampa akurata. Aja ni taruh makanja unran ramalapi ni buka. Angka patomate ni buka kurangnya. Si boleh-boleh ta si yako perlu ilana tasisui petambah isi di jus. Dia itu nisat dingin. Kenapa? Karena itu kesempatan kita untuk berdialog, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami hormati. Kemudian selanjutnya angka CD bicara pakutana. Aye pakutana we tania pakutana biasa. Dia pernah ke wacar mangi he. Ye pakutana tania pakutana biasa. Tania pakutana na malaikat tania tu pakutana na nabi tania tu pakutana na suruh na pung Allah Ta'ala tania tu pakutana na nabi sallallahu alaihi wasallam iye pakutana tania pakutana na walin na pung Allah Ta'ala anrenge tania tu pakutana na tumak bicara iye pakutana pung Allah Subhanahu wa Ta'ala lori di mana ngatan. Pertanyaan ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Aga pakutanana pungalata lori di mana? Beninge deu pancaji suruga milomu mas tempaja. Beninge deu pancaji suruga milomu pigaloma pengajian.
Biningi deu pancaji suruga milomupi ga masih dekat. Milomupi ga bantu padatur patau, milomuki ga makasiya lori pungala ta'ala. Pertanyaan yang kedua, biningi deu pancaji neraka, milomupi ga niniri papisangkana pungala ta'ala. Upakuling pemang, pakutana makudua. Biningi de na pancaji pungala ta'ala neraka, angka agaga yitauri, milomupi ga niniri perintah niniri papisangkana pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye pakutana tepe. Ati pemulai, na iro atie bahasa tamana. Jadi mi jawab ilalan atita. Betungan na law na ada ya he, magamu ibadah talori pungala ta'ala. Apakah betul-betul karena Allah semata? Ikhlas moki ga makasiwian. Magi na makui pakutanana pungala ta'ala na sabab parallu kitu ipakanjaki tentu amasata ritujunna pakasiwiata. Keikhlasatta ritujunna ibadai. Apa yako Bapak Ibu sekalian milu yak katai madeceng ipakasiwiata serikwa mengitama ke suruga demi Allah. Nang kanaganna itu apalatta ipaki tama suruga. Maka di pungala ta'ala yauma kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Namo sisa butongi tuo lebo na itandewe citongat-tongan na napa tu sesu na reking kung Allah Subhanahu wa ta'ala suri mundina. Ia ko ipasipulu manang ibu kota mawarita mangolo di pungala ta'ala. Ibadah ya mana? Itu tidak akan cukup Bapak Ibu sekalian. Untuk bagaimana supaya kita ini menikmati yang namanya surga. Untuk bagaimana kita selamat di hari kemudian. Tidak akan cukup Bapak Ibu sekalian. Nangka nagana. Yana he para lunaki tungka pur ke masempajang. Si boleh-boleh ta isunakang itu mak baca istighfar. Aga tujuan na ibaca istighfar sedekam mang yero pakaswiat tanang sampajang mangaribita yala contoh mamagi-magi mamadawi na terima pungala ta'ala. Nanggai ibadah yang paling ikhlas. Apa biasa tu narekotomelo mas sempajang sekarupa pagalagala. Terutama tentu amasat taye atitahe angolwan nati. Biasa narampen guru tamakada angka to mas sempajang watak kalena mi mangolo tapi atina maboko. Upakuling. Angka to mas sempajang mangolo watak kalena maboko atina lori pungala ta'ala. Labi-labi paha to de na sempajang mak bokoto ni watak kalena mak bokoto ni atina matarra ni guru ta makaranigi ni gitu na cacca mas sempajangnya berarti na cacca siruntu si bapung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadiran na yehe manca jipakutana lo di mana terutama alina tu mak bicara ye mima tu italai ikhlas Bapak Ibu sekalian tanyana paturaji maka rajing jama. Yako maka de tawe magampam itu ikhlas yang pati mapasing atita. Gang kakega mapasing atita. Seso ga, si minggu ga, si ulag ga. Na yoro maka raji yola. Teko gicarana ini. Manuru ande guruta. Pernah saya dengarkan ada guruta Abdul Pak Baja pare-pare makada. Yaitu itu ambangin dari komelo ki ikhlas pahangi yolo. Sampai itu panritata ulamata nak buarangi lau na set dewi pakasiwiang nak kuragangi raga-ragana panditai supaya tungka melo ki makasiwiang yak kuragai ya titahe matuju lo di pungala ta'ala. Pada padana tomelo masampajang na pak guru ki panditata ibaca ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbata wa ma'rifata bi qurbika ya Allah ya rabbal alamin. Itu siapa guru na nabita ibaca qul a'udzu birabbin nas. Letu capakna. Supaya yawi atitahe matuju lori pung Allah Subhanahu wa ta'ala hadis. Dari makon nari tu pakoling ipemang. Para lumima juti tingkatkan talai pakasiwiang. Terutama tepat tai penceng lori pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa pelatu ke makada angka tau pusu alinro lega mak dakiku utu maka daro capu mawaramparang sapuri pala polena sori murina pungalata.
Maka di dunia ini kita introspeksi ibadah kita. Makanya kita sesungguhnya itu setiap selesai sholat kita muhasabah. Tura kicinam rana ipakasiyatta. Irana atas salat ori pungala ta'ala. Seri komang imam magi-magi mato seri murina pungala ta'ala. Ibadah kita yang sedikit ini dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Napak genakang ipungala ta'ala. Iku carana napak genakang ipuang isapa iriona. Isapa ipamasina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita itu setiap melaksanakan ibadah yang paling penting ini adalah hati kita. Jangan pernah mencari kenyamanan dalam ibadah. Upakuling. Aja lalo tasapanya mengi ilalana pakasiyangi. Tulle ga kira-kira manyama ki masampaya ko mapabotiki. Ibu, tulle kira-kira. Apalagi kalau ki pasai masampaya, ang katoni pangalie. Ya. Biasa wita dua telu pak balu, ya kode gaga, ya kode pernah sampaja dia pegang pangalina. Di sana masampaya si sel itu makutana. Angka pangalina, ya mana tuh pengaruh balisi itu. Makotoro koki bolata, o koki boleh masampaya aja memang na, angka mana rupanya jingnya kutu ganggu ki masampaya. O koki lagi masih ge sekar rupa pe kedona balisi ganggu ki masampaya. Nah, inilah hadirin hadirat yang kami hormati. Jadi perlunya kita ini memahami arti sebuah ibadah. Sampai itu biasa narampe yang digurut maka ada agatogu na maka siwiang dari kode risang nige sompah. Nah, inilah kenapa biasa itu ketika kita mengangkat takbir, ya komelo kipina digi maka ada matuju moga atiko kupungala tala biasa tu tapang kebebi ya ku biasa tu tendre limana tahu ya. Apa itu ya dia tu ampar atau dari kuangkat tu tak tendre limana tapi jangan dibuat-buat. Ya, biasa nak tungka-tungka mentoje nah. Oh. Ah, polilalang yeroge polilalang. Pare tu strongnya ya. Pada kona kontaki na sebab itu power na itu batinge ya kona matujo ko watakaleta ya seri bulu-bulu Biasa melo tak bakaro Ibu-ibu yang pernah berangkat haji atau umrah, bapak-bapak juga. Ya koko kiolo lo kak baik samana sare me tak bakaro Penek mabicu rita lewe. Itulah kekuatan batin. Yenoro melo pak dupa ilalan na pakasiangnya. Supaya iris ngaleta makadawo atanna ka pale pungala ta'ala. Koto masampaya pungala ta'ala maraja. Taniya idi maraja. Apa nampe tu nareko tomelo masampaya komando na sampajangi Allahu Akbar. Aringar aku pungala ta'ala tu maraja. Biasa tu masampaya manawa-nawa inawa-nawawi beneta. Inawa-nawawi linoe. Na peringarain kisi pungala ta'ala tu maraja Inilah kenapa Bapak Ibu sekalian dalam ibadah itu perlu yang namanya keikhlasan. Maka Dewi Nabi la yataharraku syai'un illa biroh. Nak kedo sewa-sewe agaga na rekode gaga nyawana. Sininna agaga na pancaji pungala ta'ala ang kamana nyawana. Waruhul ibadah. Na iyoro nyawana pakasiyang inaritu al-ikhlasu lillah. Keikhlasan talori pung Allah subhanahu wa ta'ala. Na iyoro itala keikhlasan jama-jaman na ati. Ya ko malapa atita batur-batur na karena pungala ta'ala. Tapi nak dingay ya tu. Matana sa ditaka-taka bereta. Makoto paropema buana tu keikhlasannya yang paling utama sa panditata inaritu al-haya, siri. Malu kita kepada Allah. Itu narekuang katau pak, tapi nak dingin aleta. Para yukur alewe. Upano pana ikhlas ki jama se de pakasiang pasti mompo yoro ilana natita masiri ka kupungala ta'ala. Waktu sampajangi masiri ka, musti loka masampajang. Usalewi jama-jama. Magai etaku na panyama-nyama pungala ta'ala. Madisi nga yasoy. Musti utaroi siri aleko ke pungala ta'ala. Maka nawita if'al ma syi'tum idha lam tastahi ilallah. Puelo ilomu. Iko mani de masampajang. De terima kasih. De musukuru. De musabara. Ya. Dan sebagainya. De pasusakan orang paramu. Idha lam tastahi ilallah. Ya ko dega siri to ke pungala ta'ala. Dega tanah-tanah to ke pungala subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama tu nariku mabereki angka tahu pak masih remit tu je nariku itapu-tapu sana masih nariku angka tu rampe-rampe sana itu buahnya keikhlasan justru Mario nariku angka tu tuna-tunaiwi maka dakadewi
Dena rampe mana yang rode cenna, berarti syukuruki na sampongi pung Allah Ta'ala de cetta, sininna dosa ta na tapue tawe, alena mana malai. Pakuling pemang. Ya ko angka de cetta Pak Bu, dena kana rampe tawe, padahal makita mata na tawe idi bangun masige. Idi modalaki sila suratta, idi bantu dan sebagainya. Mega papi da cetta, tapi jata mina rampe tawe syukuruki, alhamdulillah. Na sampongi pung Allah Ta'ala na pak biringa ki de cetta pung Allah Ta'ala. Yero jata na tapui tawe alena mana male dosana. Idi male de cenna. Ina nasa ogi take and give. Idi male de cenna alena male dosata. Ampe itu ya ko angka tahu Pak Bu, mak kada-kadaiki na tunaiki na gau bawaki sabaraki. Tapi nasa panditata aja tataro kuatita, taro ni lalu deh mereka mapadiki, terimuki, tapi aja tapak dibolai, aja tapak benih kuatita. Apa upana monro yang lengati na ganggui kuantitas na kualitas na ibadata. Teriyuri na nawe soni, baka matautongan ni we bateku kasi mapidece manang ka mana na pakulada katawe paja ini. Lalu niero alupa ini. Makanya kalau kita itu merasa bahwa tidak dihargai oleh orang lain dalam ilmu tasawuf itu, bersyukurlah kalian. Ini ilmu ikhlas. Ya, itu ilmu ikhlas itu. Jadi itu itulah keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Terima ki, ya, harus siap menerima resikonya. Megang itu tuna-tunana tahu nainya na tapu-tapu deceng tahu. Itu ilmu ikhlas. Aja taharapi makal melu ki ikhlas. Terin rapuk ya sowan itu deceta mewa matur taru tanyana ikhlas itu. Maka apa itu matu pakasuyata? Coba gerena wale ki contoh biasa terjadi ya. Aga jeta baca-baca Pak Haji we. Bololo pulana ki wita. Hai, iya roya nasa. Terima untuk kak masam pajak tahajud. Ina tatesi di pasat dina. Coba negara na wani pemangi. Oto negara masam pajak tahajud. Maka apa itu sasad itu? Itu juga ujian keikhlasan. Cuma maka demi biasa launa ada. Biasa na pigau ita we. Aja tapo maka da iya ko iya. Ai. Ya na biasa na ganggu ni itu niata tu. Na ganggu ni pahala ta ya he. Na ganggu ni nilai keikhlasan ta. Ya biasa tahu wang kalinga tominya aku masih na carita pacar mai. Ya na rekomelo kina semerape ko pungala Ta'ala. Itu mutu mas sampanyam penni. Naka pungala Ta'ala derajat ya tu. Ya. Nasa pandita ta nasa ulama ta nasa guru to ko masih aja tu makada. Ya roya. Ai wakamala kami tu ya ro sisa buju baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dena kana sanapat isanna ma tu milo na jama makutu-kutu nih, magai nasabak nilai keikhlasannya itu berkurang. Bendengnya Pak, wedding ri tero ibadata, apalan na ibadata dan keikhlasan kita malas situ capu yero keikhlasata na yero papede cetta Bapak Ibu sekalian. Pada itu annaru kayakul khatabi. Itu nariku angka aju marako, itu dua api tak cinampam itu na capu, makor modelnya keikhlasan yero. Nah, makanya kita ini berusaha Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua dalam beribadah itu perlu keikhlasan. Ipanyawe pakasuyata. Ya. Jadi siap kita terima risikona. Ya, pakulingnya he. Siap kita terima risikona. Megangi tahu na tunatunaiki na iya na paui de cetta. Nah, itu resikonya besar itu. Dia palelengnya. Ya. Apa itu Pak Pandrita itu ulama, dia itu nama gampang mancaji ulama. Dia nama gampang mancaji ande guru tadi. Merajit itu prosesnya panjang sekali. Bahkan ada ulama-ulama itu bahkan sampai dibunuh. Padahal pak kepala kurangnya dia agak nalat tuh masyarakat tapi itu natunawi dan begitulah proses keikhlasan. Batian itu pungala Ta'ala subbi de cita. Jadi bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian, saya ulangi bagaimana supaya kita ini melatih hati kita, diri kita untuk ikhlas dalam beribadah. Maka prosesnya itu tula zaman. Prosesnya panjang sekali. Ya pui diambangi sekura-kurana okko capak na niata. Ya ko itapuni lillahi ta'ala tapalapahari pinadita. Talaga yerusinin na agagay wadding lawalawa atita.
Ya ko perlu kita baca sikiri nabi hedere ma fi qalbi ghairullah. Gaga wadi tamatamay wiatiku sarangin na pung Allah Ta'ala si mata. Pangka tu biasa tahu Pak Bu. Makalale meto irita modele na. Iya. Jadi risa makada. Ay, mas sampaya mo gaji ya tahu ahli ibadah mo gaji ya tahu tapi iro irita cakka-cakkana matanna macaya tapana ay batin nur pungala tala subuh. Ini disebut dengan manzub. Iro itala manzub aga gadeceng ibolai pakaswiat tori pungala tala na subuangi pungala tala na dokoi pungala tala bisa jadi bentuk kegilaan. Irita makada tahu jaga miro ternyata pale dia kana lupe pungala tala. Angka tahu Pak na lupe alena makada tahu ka pele iya. Pada tahu jaga yang kutui tapi dia kana lupe pungala tala. Angka tahu nisang alena tapi dia kana ngerangi pungala tala. Itu banyak terjadi sekarang. Nah sadari alena maka ada atana ka pungala tala tapi dia sampayam. Itu disebutkan orang gila itu. Ini ditala tahu jangan ngero. Dia ingat dirinya tapi tidak ingat kepada Tuhannya. Angka tahu irita tahu jangan tahu malah salasa tapi dia kana lupa puanna. Dan di semakada aga napo ternyata mata sabbelo di pungala tala. Makanya kata Nabi la tahtakir mandunaka. Ajalah lo kasih milik kili tasi dia tahu. Padang kamana tu kelebihan tasi dia tahu. Apa itu nampak kurang yang digurta makada eko si runtuk kita we si boleh-boleh ta padang makada illo doain ka mamagi-magi madecek ka apa dia ini setasi dia tahu tu dia wadin siapa siapa tahu rajin mata haju rajin mengaji dia nak derita ternyata iterima pak dongan dari pungala tala dia wadin siapa tahu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya kita ini kembali merefresh hati kita ini betul-betul beribadah karena pungala tala. Pokok metode itu italai pakaswiya. Hak na pungala talai sompa. Pokok na de nagaga tendensi makada angka mogi yanu mita ka angka mogi tau ye mangka ka. Na upano pa na angka ilalana titta melo ki yangka pada tur patau berarti nilai-nilai keikhlasan itu berkurang. Tapi upano pa na teryangga ale makada iro to masempa jakang kewajiban tamito. Isompe pungala tala idi mas sompa pungala tala isompa. Dia dia bangga tasi dia pakaswiya. Na sebatas dia pakaswiya hakna pungala tale sompa. Yoro ya pahirang. Ya ko masalah warampara. Dia mariga nak bangga tahu na sabang kami tu irita. Tapi aga milo ya bangga masalah ibadah. Na sementara itulah ibadah hak kewajiban mas sompol ri pungala tala. Na yoro di sini nurupa tahu sebelum kijaji ang kami tu jangan cito ke pungala tala dua. Aga jangan cito ke pungala tala. Sabaluki mas sumita taja kolebo na tanawe. Selama ki manca tahu dua jangan cito kepuangi. Pertama mas sompa, kedua mapasewa. Ia nama tu na tanai ki pungala tala riwatu capuna ritu umuruta. Boleh ni sakaratul maut. Sampai tu ang katau melo mati madang malam pe malalang. Maga silada tanggung jawab kimana yoro tu na tu. Nasabak yewe aga gewehe ye namasuki minta taja manca jitauki semua manusia ketika dia lahir dia punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua janji na kepuangi, magamu ibadamu, magamu apa sewamu dari pungala taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Magamu ibadah dari pungala taala. Terutama di selangi sampajangi. Harga mati sampajangi. Maka di pungala taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Juma-juma na baca pakatoba. Pakanjaki tahu mulri pungala tala. Pakasay tahu mulri pungala tala. Aja lalo mo mati ko de mo sallang. Yuri talay sallang masampayan. Na yuro yak kita orang hadirin sekalian. Sila da aman ya masampayan. Yang kana capuran na dito umurut ta. Yang kana kehidupan ta. Itu masampayan hadirin sekalian. Acila ka angap paham. Apa angka tu tahu mati lulu mas sempajang. Di sana na coba-coba bermaksiat ita kelupur di pungala tala la haula wala quwata illa billah. Boleh mani acila kangen na ternyata capu ni pelesungan na. Capu ni muruk na hadirin sekalian. Ya. Jadi yang kami memang tu tahu Bapak Ibu sekalian dalam beribadah itu butuh motivasi. Ya, butuh motivasi. Termasuk ni loki maringkalinga pengaja pada yahe, tur maringkalinga pengaja agama supaya kita termotivasi dalam setiap ibadah. Ya ko mela misalnya
Ya, tuda-tuda kita tuga jama-jama, buka HP tah, tu maringkalingan carama, tu maringkalingan salawa-salawa, tu mengaji dan sebagainya. Itu memberikan kita motivasi. Yang paling utama itu memperbanyak kisah-kisah. Kisah-kisah orang terdahulu. Sampai itu ilana kurang yang kaitlah surah Qasas. Surah Qasas itu khusus untuk kisah-kisah orang-orang terdahulu. Supaya termotivasi, jangan sampai saya termasuk orang-orang yang lalai daripada perintah Allah. Semoga saya termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan sampai lino mi bawa terpikiriki, ya na moto, na sapa si HP na, siya galina talo emakukue. Mendre si galina ulawangi. Tapalino na sapa. Dia na sapa wejenne. Dia na lo masih mas sampai ya subuh, na buka jalo WA na sapa mana, maka bagaimana perputaran ekonomi saat sekarang ini. Tanya pun Allah Ta'ala jona sapa, we syukuruki alhamdulillah, madisimuki moto. Syukuruki alhamdulillah, aku muki bolata moto, maga beneng aku ki rumah sakit moto. Pinadiki makarohe, mana kakak aku rumah sakit acila kanga paha, matangangi, malla matanna, kenapa le aku lalana kuburu Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yakuragai yakuragai perlu lada, tak guriwi tasik dewi ibadah, bagaimana supaya ibadah kita itu ya tunru-tunruiwi. Nah karena pun Allah Ta'ala simata. De gaga yakatai sengadina pun Allah Ta'ala misimata. Maka bagaimana caranya? Latihlah hati kita. Ilatiwi atitahe. Ipak biasa atitah mengolori pun Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya jasmani kita ini kita hadapkan kepada Allah, tapi hati kita lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya nama biasa na Pak Guru angki ane guru ta supaya atita ye matuju di Allah taala, dua amalan yang bagus kita kerjakan. Apa itu? Perbanyak istighfar, kemudian perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko paralu ye ilana tasesoy aja na kurang boleh ko 100 istighfar, 100 salawat. Ye pale ko manyama-nyama tasa ditulle tambah-tambah wi 200. Makumotu matu mabiasa ni sisa puni ini sading. Ini sading. Angka to wi ta tahu ya, na tambah-tambah wi ta sasabe na kan yero tasabe ka 100. Na sambung-sambung ni manca 500. Di sisa mendatang. Makanya tuh ya. Inopati seperti ini. Makuro mau wita natambah si macam sisa bu makada sisa ni naso getang. Dia usah dingin nasa pak mabiasa nih. Ya, jadi itu itulah EDC perlu memang pakai biasa supaya ero jae kedo-kedo salata lama kelamaan juga akan kita lupakan dan kebaikanlah yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir perlu ki mak guru-guru pikku cara nawad diki madecing itu junna mati ngetah. Yoro ini tolino maku kuehe alhamdulillah. Syukur kami tei komohe Kabupaten Sidrap terutama ke Pangkajene rata-rata ke mana motor na tahu angka sitalah sepeda listrik ya lagi dia pegaga. Sejahtera ni tahu alhamdulillah ekonomi teh makanja. Tapi nak gurui pek kucar na wadingi madecing dituju nama tengan na capuri decing. Yoro ini biasa komilo doaki dalle mi simat tariyelo ko pungala tala puata pas egedanga ka dalleku puata palaparanga kasi paklino aku po na sebagainya ya lupa mi lodo ngaleta supaya husnul khatimah itu nabita tu asoni ni lodo ngalena madece na capuri dece tungka setiap selesai sholat nabi mendoakan dirinya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah manassaru nabita to ijami salama to ijamat tama suruga. Alena mi pancaji alangnya, tapi Nabita masih mengkhawatirkan dirinya meninggal dalam keadaan kekufuran. Tetapi jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan itu menjadi teladan bagi kita. Nabita lagi na baca mopi, mitau mopi na capuri ja dalam kehidupannya hadirin sekalian. Sampai itu na rekotomelo masih kiri-kiri, terbayangkan ya aleta mate. Iya. Ekomelo ki malas si mauso si kirita tabayangkan yang aleta mati. Biasa na Pak Guru angka ande guru ta. Sinampak CDP. Na Pak Guru angka ande guru ta Bapak Ibu sekalian. Yo komelo ki pinadingi si krita makan re manyama pinadita tengah beni ta tesidi. Pokoknya jam 1 itu. Jam 1 itu jalurnya malaikat turun.
Tatesi di wani. Pat de lampu. Pokona dega aga tomita ki. Ta coba. Nenapa ta jori yoko yolota garisi makue. Age roi garisi ki buruta. Ta garisi coba kere. Asikiri ki tengah bani tapade lampu. Napa ta garisi okko yolona sujadata tengana. Napa pamulai uluki. Napa meno make loto ajeta. Itu ibaratnya kita berada di depan kuburan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.